futhi endaweni e-right, endaweni yami, indawo yami le kulapho khona iy'ngilozi zonke zaSolomon othola la u-072 744 7804 kugqilazwa njalo la, kugqilazwa omkhulu, kusizwa abantu. Nawe uyabona nje ukuthi ngila basasebenza-ke abantu lapha, benza iy'nto zabo bukhulu, benza izinto zabo eziphilisayo, hhayi into ezimbi ngoba mina angizwani nento ezimbi. Benza into zabo ama-couples nje la-right nje enza into zabo. Ngeke sithini-ke abantu befuna ukuthi izinto ziqonde, kumele ziqonde ngaso sonke isikhathi, uyabona. Kumele ziqonde, nawe ngifuna ukuthi izinto ziqonde, ngitheste nje. Ngitheste mkhulu, ngitheste usho ukuthi asiqondise lapha nalapha. Mangayazi nje zokutshela ngithi le angisebenzi ngayo, lena ngikude eMakhosini. I'm from Eastern Cape, Pondoland, Emampondweni, kwaGqilaza, Untoni, Umthakathi. Makhosi, amen, ngiyabonga.